mshewe kanithini amukela ka Conspiracy Talents TV, Home of Talent and Analysis ndelele. So namuhla imtise talent imtisa la analysis o shop leswi nga humelela. Sitika mangise kuna the breaking news to tala mara before ngena ndzeni. Loko ngise subscribe ni kombela subscribe hi ndlela leyi. Unga subscribe and khane ma khensi swinene. So guys, vone video ya Sayicology la tikomba na amakhomeka nkahle psychology so ya kahle leswi swi nga ku humeleleni loko swi fika mhaka ya music wa yena kumbe career ya music. Loko psychology embela xitsonga vela swi ka ka Shirimani hi ndlela yini. So leswi nga humelela psychology yi kombisa ku ina malembe manharhu kumbe ku hundzisa a nge se za nominate ka award ta ka Munghana Lonene. Me ni pfumela ku for you to be nominated u fanele u release a hit kumbe risimu leri nga ta tsakeli hi vanhu va ta kota ku votela tanihiloko swi ta award ta ka Munghana Lonene a ku va a vo nominatela kumbe hi leswi swi tivisaka swona sweswi a vo nominatela ku ku vota vanhu hi ndlela liya. So swi tikuma ku defender psychology ka tsandzeka ku n'wi votela kumbe ku nominate hi ndlela liya. So la psychology ya kombisa ku loko ku ri va ka Munghana Lonene swi lunghile mara loko ku ri i munhu a ni nga tivi loko ya ku ri munhu i va kha rifera ka mandla eka xihindlela liya. So just in case a va na nkateko wa ku vona video ya Sayicology a kha hlamusela sweswi a nga swi hlamusela kumbe swi kha ni vulavula hi swona video ya Sayicology leyi a kha hlamusela sweswi hinkwaswo swi nga humelela kumbe swi nga n'wi khoma kahle hi ndlela liya. Ayeti Shirimani hinkwenu ka n'wina vaseketeli va Sayicology na vaseketeli va Mafamba na mkhensa hinkwenu vaseketeli va mina n'wina mi nga ni endla ku ni kumeka ni va ni ri kona na ntirho lowu Bojo va nga wu tirha na Themba Nhlangano. Kambe lexi nga ku mi byela xona eka siku ra namuntlha mina ka sonta wa ku xonga swonghasi ni ya kerekeni na braya mina ni na nkingha yikulukumba swinene leswi loko ni nga swi tiveki ku ri ni twe yini aka misava. Kambe lexi mi fanele mi xi tivaka hinkwenu ka n'wina ku hava nantu lowu ni nga na wona lowu ni nga wu endla nantu wa mina ku va talente ya mina. I think ka award ni na more than 3 years ni nga kumeki ni kona ka nomination. Ni ngo loko ri hi n'wina vo Munghana Lonene n'wina radio le kaya xitsonga na khensa swinene ku kumeka kona bya mina byi kumeka byi nga kona ka n'wina na talente ya mina leyi ni kumekaku ni kha ni kumeka loko ni tshamini ni hleketa hi tingoma ni ku ni lava ku kurisa rixaka kambe swi kumeka swi ri useless. Ni ngo Munghana Lonene loko ri hi n'wina mi endlaka swona leswi so nkarhi hinkwawo mi kumeka mi kha mi ni siya ka award ni kha ni nga tivi ni tweni eka tingoma ta mina leti ni kumekaku ni ti tirhaku hi mbilu ya mina na moya ni tsakile. Kambe ni ri loko ri hi n'wina xikwembu a xi vi na n'wina kambe loko ri i ku rhandza ka munhu ni ri nkarhi wa yena u ta n'wi fikela Shirimani eswo lexi ni lava ni byelaka xona hinkwenu mina mi nga langutiseli album ya mina ya xichangani ni kombela ku ya yimbelela na tinxaka tin'wana leti ti nga ta hlonipha ndzhuti wa mina wa talenta ya mina. Mina ni khensile swinene eka malembe lama ni nga tirha 5 years leyi ni nga tirha or 6 years enkarhi wa sweswi or 7 years mara a swi ni vuyiseli ntshovelo ni vona kha ku ya vanhu van'we emahlweni. So ni ngo sweswi ni kulini ku ni vona ku ni humela miceve yi basini yi ri so swi komba ku na mina. Okay guys, mi voni video ya Sayicology vela hi ndlela ya kahle hlamusela sweswi nga humelela kumbe swi nga n'wi khoma kahle hi ndlela leyi. So later kumbe hi Sunday not Sunday because Monday because video yi hume Sunday. Monday Sayicology nga ku endle video endle interview na va ka GSR leyi nga kombisa ku ya endla amapiano ya tlanga genre ya amapiano leyi ku dominata ku maphorisa na Kabza De Small. So and then ila Sayicology ango ya ko pala. So kuna mhaka yin'wana futhi yi fika ku yi nghenelela lani lava ku na yo hi langutisa. Dr. Shirimani Mambawulele Mr. Post va endle video. Dr. Shirimani hala maheteleleni ka video i hlamusela ku kuna amapiano leyi nga ku teni ene Post na Mambawulele swi tumba wa switivo ku ta track ya amapiano wa vutisa ku amapiano ku ready ngopesini wa refera ya take Shirimani mara a yi swi tivi ku Sayicology wa ka team Shirimani kumbe wa humile na aye mpfukini se ku busy amitwa mi ri yona albamu ngoma hi yona mara a hi votela ni
Busy la no endla vunanga byin'wani. Ku busy ngopfu. Ma swi vona na n'wina swa lava. Hambileswi van'wani va ta va khomi nduku laha ta va helele kahle mundzuku. Yes. Mara namuntlha ni se sukile a ya thiveleki. La ka ti vote la. Aha. Ayitwa hiti ngoma yona hiti so. Ai votile. Mara hiti inge win ku is Ila the vote. I voted. I That's the voted. post. Most popular song of the year. I vote. Best male. I vote. Best album. I vote. Oh, vote tela kahle. And mi nga ti xerisi ndhawu ne u nge ta tshama u nga vhoti van'wana va vhota va tlula wena Se va robile Se va se robile. Mi beko na mbawuza Na vona na ngene halo a voteni. Ya. ene mi yimbanyana ku vulavula swo ka swi nga ri kona. Mina ha tirha na mbawuza mi hi tshika ni. milomo Mi tshika milomo. Wana mno. ku lava tisini Fala la u ba hiti ne. enkulu kahlekani ku lava super glue Ya. ya ku lava super glue vele ya tiva Ah, mara bona. Ah, tsikile swo va kona vota. oh okay Oh ya. Ya mara super glue ne. Why nga bina ngoma super glue? ya super glue ya super glue Ya. Super glue. Madoda lexi ni tshembisaka xona ni hi bela ku tlula album leya Ndhambi ya Mingoyibe ngopfu leyi nga yi tirha last year ne. Hayi ku letin'wana tibanga ni hi leyi mi yi themendelaku. Hi na pressure ya yona sweswi a hi na pressure ya moya ya vanhu van'wana na ti-album tin'wana hi na pressure ya hina ya Ndhambi. Hi bela ku tlula loko ho tlula Ndhambi hi hetile a hi voteni ya mahlweni. vote ya wena ya khawunta mphunga rivali ya khawunta then once wena u fika u ti veka sayitini swa tendla swi Hey, maranga na yena wa hlupha u late u tshama ri vele. Ah.